Srce mi jaškom mirisa, duša željna Ahmeda. Srce mi jaškom mirisa, duša željna Ahmeda. Želja me obuzela, čežne tijelom zavlada, tražim te u dobama. Želja me obuzela, čežne tijelom zavlada, tražim te u dobama. I ja sam od umeta, želja tvog šefata, čekaj me kraj Kevsera. I mi smo od umeta, želi dragog Ahmeda, volimo Muhammeda. O ti dušo najljepša, iz milosti svijetu poslana. O ti dušo najljepša, iz milosti svijetu poslana. U metu si potrebna, prašina ga prekrila, tvoje ime doziva. U metu si potrebna, prašina ga prekrila, tvoje ime doziva. U metu si potrebna, prašina ga prekrila, tvoje ime doziva. U metu si potrebna, prašina ga prekrila, tvoje ime doziva. Vječno živi, milostivi, ja Allah, ja Allah. Ispruženi ruku tražim, ja Allah, svoju tugu da ublažim, ja Allah. Od svega si meni draži, ja Allah, ja Allah. Ispruženi ruku tražim, ja Allah, svoju tugu da ublažim, ja Allah. Od svega si meni draži, ja Allah.
sam i pogriješim mali dan, u okrilje tvoje bježim istih dan, tebi činim svake noći sa željom da će doba tebi doći, vječno živi, milostivi, ja Allah, ja Allah, ispruženi ruku tražim, ja Allah, svoju tugu da ublažim, ja Allah, od svega si meni draži, ja Poštovani prisutni, Vaša ekscelencijo, gospodine konzule Republike Turske Bašar Bašol, poštovani sandžački muftija Senad Efendija Halitović, predsjedniče opštine Tutina Salih Hot, narodni poslanici SDA Sandžaka Enis Imamović i Selma Kučević, dobrodošli na tradicionalni bajramski prijem Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Poznato nam je da svaki princip, ali i sve ono što sadrži naša bošnjačka tradicija, nosi u sebi duboku poruku. Tako je jedna od poruka posta u mjesecu Ramazanu da postimo od svega lošeg i pokuđenog, ali da ne zaboravimo i na one u našoj zajednici kojima nedostaju sredstva da prekinu post i iftare se. Svaka od tih poruka nam donosi osjećaj istinske sreće koju danas osjećaju muslimani širom svijeta, tako i ovdje u Sandžaku, a koja je sadržana u bajramskom blagdanu.
Jer istinsku bajramsku sreću osjetit će svako od nas ko je u Ramazanu shvatio njegove poruke zajedništva, ljubavi, podrške i osnaživanja, te brige o zajednici. Kako bi istakli sve te dragocjene vrijednosti jedne zajednice i podstakli širu javnost da ih njeguje, Bošnjačko nacionalno vijeće je odlučilo da na dan ovog velikog blagdana dodijeli plaketu za istaknuti humanitarni rad i doprinos zajednici. Ove godine ovu posebnu plaketu dobio gospodin Hajris Brčvak, privrednik i humanitarac porijeklom iz Bijelog Polja. Kako stoji u obrazloženju odluke o dodjeli plakete, vijeće iskazuje veliku zahvalnost gospodinu Brčvaku na humanosti, društvenoj odgovornosti i doprinosu unapređenja privrednog partnerstva građana Sandžaka i Balkana. Hajris Brčvak rođen je 1967. godine u Bistrici, Sandžaku, Crna Gora, gdje je završio osnovno obrazovanje. Gimnaziju upisuje u Beogradu, a nakon toga upisuje i osnovne akademske studije Mašinskog fakulteta kao stipendista IMT-a. Svoje univerzitetsko obrazovanje završava u Njemačkoj. U jednom intervjuu gospodin Brčvak je kazao da je prve lekcije o humanosti naučio zapravo od svojih roditelja, Bajrama i Feride. Osnivač i vlasnik kompanije Brčvak Holding, koja posluje u gradu Steinfurtu, Njemačka, i specijalizovana je za dizajn i optičke mrežne tehnologije. Kompanija upošljava oko 500 radnika, od kojih su mnogi iz Crne Gore, Srbije i regiona Sandžaka. Osnivač je izvršni direktor Hemijas fondacije. 2019. godine kompanija Hajrisa Brčvaka proširuje se i na segment turizma, pa sa radom otpočinje i hotel i restoran Stara čaršija u Baru, Crna Gora. Stari Bar je kulturno dobro od nacionalnog značaja, koje se nalazi na probnoj listi za sticanje UNESCO statusa. Prepoznat kao filantrop, veliki humanitarac i ambasador dobra i humanosti, Hajris je nagrađivan više puta širom Balkana, a po dobru je poznat i širom svijeta. Za period pojave COVID-a ostaće upamćen kao čovjek koji je uputio najveću pojedinačnu donaciju Nacionalnom koordinacionom tijelu za borbu protiv zaraznih bolesti u Crnoj Gori i time pružio veoma značajan doprinos borbi protiv zaraze. 2020. godine dobio je priznanje opštine Bijelo Polje, nagradu 3. januar, a 2019. godine priznanje Iskra za filantropiju. Dobitnik je i regionalne nagrade Sajn za individualnu filantropiju 2021. godine u Sarajevu. Plaketu Bošnjačkog nacionalnog vijeća gospodinu Hajrisu Brčvaku uručit će doktorka Jasmina Curić, predsjednica vijeća. Pozivam gospodina Brčvaka da nam se pridruži na bini, a predsjednicu vijeća da uruči plaketu. Hvala najljepše. Zamolila bih gospodina Brčvaka da ostane na bini i da nam se prigodno obrati. Može. Poštovani prisutni, poštovane dame i gospodo, uvažena predsjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća, gospođo Curić, predstavnici institucija i medija, neka je Bajram Mubarek i Esselamu alaikum. Izuzetna je čast biti
među ovim ljudima. Izuzetna je čast dobiti ovako jednu značajnu nagradu od ovako jedne značajne institucije. Ali sva ta zahvalnost pripada samo uzvišenom Gospodaru. Bez njegove milosti ništa ovo ne bi bilo, niti bi ja imao te mogućnosti, niti bi ja mogao da ovo dam. Čak bi se rado zamijenio sa nečim sadakom koja je došla iz svojih ruku i od svog nekog ličnog djela, pa ako neko ima sve ovo što su nabrojali, bojrom rado ću da zamijenim. Ali kako rekao, hvala uzvišenom Gospodaru koji je odabrao mene da mogu da budem produžena ruka, da mogu da budem, kako često kažem, poštar njegovih blagodati. Zahvaljujem se posebno ovim ljudima koji čuvaju našu tradiciju, naše postojanje. Jer ovakve institucije treba da postoje, treba da se podržavaju od svih, jer one nas u stvari ujedinjuju. To primjećujemo, dosta vas je čulo da smo imali sada, da nas je Gospodar počastio, opet ne našom pameću sigurno, da smo imali jedan karavana dobra, koji smo sa našim prijateljima obišli i Sandžak, Crnu Goru, Tursku, Bosnu, da bi isto tako kao što rade i ovi ljudi ujedinili, malo razgovarali, našu zajednicu ojačali i tu se na ovim putovanjima smo doživjeli još jednu veću snagu. Svi pitaju kako vam, odakle vam snaga. Za svako dobro, kako kaže naš prijatelj Hafiz, Gospodar spušta, gdje su iskreni nijeti, Gospodar daje snagu. Možda ću vam uzeti malo vremena, ali ću vam opisati jedan slučaj kako se u stvari bošnjački narod i muslimani, kako su to ponosni ljudi, kako drže do sebe, a kako i drže do drugih. Na našem putu, naše karavana dobra, koje smo nazvali Jedno smo, ostavili smo za finale Srebrenicu. Svima nam je bilo teško, razmišljali smo kako ćemo otići. Ja nikada nisam bio tamo, moram da priznam i vama, i žalim za tim. Tražio sam halala od majke iz Srebrenice i one su halalile. A šta sam tamo doživio? I šta smo mi svi doživjeli? Da su te majke sa toliko pretrpljenog bola, toliko nesreće tada imali, da su oprostili tim ljudima. Da oni žive s tim, oni te ljudima dočekali ih. I dalje se one bore, one su i dalje tu, one su snaga i pokazuju kako mi, Bošnjaci, muslimani, treba da budemo jedno, da živimo, da praštamo, a često puta se, nažalost, desi, evo sad ću početi kao hodže da pričam, da mi jedni drugima ne oprostimo. Često puta se desi da mi jedni druge ne vidimo, a one su izgubile po 13 članova familije i one i dalje drže, stubovi su tog našeg bošnjaštva, tog naše vjere, naše tradicije, jer su one sa tim u stvari pokazale koliko smo mi narod za poštovanje. Tako i mi svi treba da se ugledamo na te majke Srebrenice. Mi treba da budemo, da podržavamo ovakve institucije koje će da nas
ujedine i da nas bliže, da budemo jedno, da se čuvamo. Imam amane da vam prenesem velike selame iz Južnog Sandžaka. Mi smatramo i pored granica koje postoje, koje se poštuju, mi smatramo da smo mi jedno, da smo mi jedan narod, da mi treba da budemo zajedno i da se držimo zajedno. Još jednom, hvala vam na svim tim nagradama. Još jednom ću reći da nije to tolika zasluga lično moja. Lako je dati nešto kad dobiješ. To kažu, lako je prodati kuću kad ti je babo napravio. Kad ti Gospodar nešto da i da podijeliš, lako je to dati. Hvala vam svima i čast mi je da sam večeras ovdje. Izuzetno sam počastovan biti danas sa vama u ovom ovakvom danu i dobiti ovakvu nagradu od ovakve jedne institucije. Hvala vam na ovom poštovanju. Ja ću se potruditi da radim kao što sam do sada, bolje ne umijem, lošije molim Gospodara da mi ne uzme ovo što imam. Eto, toliko. Hvala vam svima. Hvala vam, gospodine Brčvak, za sve dobro što radite. Dragi gosti, sada pozivam predsjednicu Vijeća, doktorku Jasminu Curić, da nam se obrati. Predsjednice, bujur. Uvaženi gosti, poštovani prisutni, vijećnici, gosti iz Južnog Sandžaka, eselamu alejkum i dobrodošli na tradicionalni bajramski prijem. Ja ću prije svega svima vama, vašim porodicama, prijateljima da čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsum i dobrodošli u Bošnjačko nacionalno vijeće. Želim da kažem da je ovaj skup ovakav kakav ga večeras doživljavamo uspostavljen ovdje u vijeću još prije mnogo godina i da je bajramski prijem na prijedlog osnivača vijeća doktora Sulejmana Ugljanina otpočeo još za 10 godina i on zaista simbolizuje jedinstvo Bošnjaka i on vremenom dobija jednu novu vrijednost koju mi izuzetno cijenimo, a to je da je taj ovakav skup jedan simbol jedinstva Bošnjaka. I ja se sa ovog mjesta zahvaljujem osnivaču vijeća što nas je naučio da nacionalna pitanja budu ispred partijskih pitanja. Želim prije svega da kažem da je Bajram jedan od najvećih blagdana muslimana, samim tim zauzima posebno mjesto u životima Bošnjaka i zavređuje posebnu pažnju kod Bošnjaka. Dočekujemo ga nakon mjeseca Ramazana, nakon mjeseca posta, ličnih odricanja, mjeseca milosti, oprosta i mjeseca činjenja dobročinstava. U Bajramu se posebno se posvećujemo porodici, komšijama, prijateljima, a također to bude i dan kada mi pružamo pomoć onima kojima je to potrebno i onima koji to traže. Istovremeno, Bajram je blagdan kada se treba i prisjetiti svih onih koji čine dobro, prisjetiti i zahvaliti i na kraju priznati svima onima koji čine dobro. Svjedoci smo da je Ramazan koji je iza nas, da smo tokom Ramazana imali prilike da gledamo i slike dobra i slike zla. Dragi prijatelji, život je zaista borba dobra i zla i mi smo tokom Ramazana gledali s jedne strane zlo, rat, koloni seljenika, patnje naroda i sve ono što prati rat, a sa druge strane imali smo slike dobra
neizmjernog dobra, organizovanje zajedničkih iftara, pozivanje na dobro, zajedničkih molitvi i svega onoga što čini jednu zajednicu dobrim. Ovom prilikom želim da kažem da se ta borba između dobra i zla nije zaobišla ni naš Sandžak i mi smo svjedoci da ta borba i kod nas se odvija nekada u nekoj ne tako jasnoj formi, ali mi smo nje jako dobro svjesni. Ovom prilikom želim da kažem da svi mi, da je naša obaveza da pozivamo na dobro i da radimo na tome da dobro pobedi zlo. Bajram je dobra prilika da se prisjetimo, da se zahvalimo i da odamo priznanje svima onima koji čine dobro. Mi u Sandžaku se zaista imamo čime pohvaliti, imamo mnogo organizacija i pojedinaca koji rade na humanitarnim projektima, pojedinaca koji daju i organizacijama i stipendije studentima, jetimima pomoć i podršku, siromašnima opskrbu. I to je nešto što ovaj naš Sandžak čini posebnim i to je nešto što je prednost naše zajednice i mi to trebamo pominjati i mi to trebamo veličati. Ovog Ramazana posebnu pažnju je zavrijedilo i našu pažnju i poštovanje, dobročinstvo od gospodina Hajrisa Brčlaka, od njegove porodice, od njegove Hanume Selme i mi smo riješili da to dobročinstvo ne ostane nezapaženo i doneta je odluka na organima vijeća da plaketu vijeća ove godine dobije gospodin Hajris Brčlak i zaista zasluženo. Ja ovom prilikom još jednom želim i u svoje ime, u ime svih vijećnika koji su birani širom Sandžaka, samim tim u ime svih Bošnjaka, svima vama, vašim porodicama, Bošnjacima u Sandžaku, u dijaspori, širom svijeta, da čestitam Bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsum, ostanite u trajnom, dobro, istinskoj sreći. Esselamu alaikum. Hvala najljepši. Poštovani prisutni, pozivam vas da ostatak večeri provedemo družići se na koktelu kojim smo ovim povodom priredili. Hvala vam najljepše i Bajram Šerif Mubarek Olsum. Vjerni robovi, svi ćemo se jednog dana tebi vratiti, za dženecke vječne bašće tebe molimo, jer svim srcem, Gospodaru, tebe volimo, jer svim srcem, Gospodaru,